Enkuyanje y'abantu erizoba bakera kanisa ya All Saints Church aho mu Rembo Mbarara omukushaba kwa kibanza cyo mwaka 2025. Venerable Reverend Patrick Atwire niwe bembero kushaboku kandi atandika kushobora makuru gisande yo kubanza bonyuma kuzarwa kwa mujoni Yesu Kristo. Umushije warangogwe yahanangiriza abakristo y'obutaroho mukore bintu birungi kandi ngubongere namana mu kwetungura mu mwaka w'2025. Eshure ya mukaga umushorongo ogwamwenda oguri kugira ngo mbwenunu turece kuruha no mukukoraje abantu abari kwegera hari mukama abari kuratira Yesu turece kuruha mukukoraje umwaka no gukora namani. Twaza kanisa ya Nyamutiyobera Church of Uganda umurembo Mbarara bakushaba kwa hitabwa menkuyanje y'abantu bari kusima mukama wabo kwika mwaka 2025. Bakushaba kwa ibemberwa muri sawa Nyamutiyobera Reverend Leo Byatwena kandoga yihanangiriza abakristayo okurinda obusinge mu mwaka gabo mwaka ogu. Abantu tweshengereze ruhanga munonga ate obusingi tumusherure mbitira abantu kora byona omakaga yitu abashija basherure ruhanga abakazi basherure ruhanga abana basherure ruhanga rero makaga yitu habe mu busingi. Bamwe abantu abayeta bo mukushaboku basima ruhanga abo kwika mu 2025. Gabantu bona kwegarukira mukama aho kubantu b'umurundi kandi naturinda ibiro byona mwehereze gashakwiriya serutu gusa.